Dragi posetioci, reći ću nešto o vladavini ustavobranitelja. Već je navedeno da je juna 1839. godine knez Miloš Obrenović abdicirao. Abdicirati znači odreći se prestola u korist nekoga. Nije na odmet da se to ponovi, šta znači abdicirati. I umesto njega vladao je sin Milan, koji je bio bolestan, vladao je nepunih mesec dana, umro je mlad u 20. godini života, a onda od 1839. do 1842. godine vladao je Mihajlo Obrenović, koji je dobio titulu kneza i došlo je do daljeg suparništva između dinastije Obrenović i ustavobranitelja. I jedan od najznačajnijih ustavobranitelja, Toma Vučić Perišić, je organizovao bunu protiv kneza Mihajla, zauzeo je Kragujevac, tako da 1842. godine prestaje vladavina kneza Mihajla Obrenovića i Obrenovići su zbačeni s prestola, a 1842. uz pomoć ustavobranitelja na srpski prestol dolazi Aleksandar I Karađorđević i vladao je do 1858. godine. On je bio Karađorđev sin i za vreme njegove vladavine došlo je do nekih značajnih događaja, momenata što se tiče kulturnog, privrednog, političkog dela u tadašnjoj Srbiji. Kad to kažem, onda mislim na oživljavanje privrede, trgovine, zanatstva, otvara se vojna akademija, otvara se 1844. bolnica, koja će kasnije prerasti, a danas je to značajna ustanova pod nazivom VMA. Zato se datum 2. mart uzima 1844. kao osnivanje VMA, današnje VMA. Zatim Narodni muzej 1844. godine, donet je građanski zakonik 1844. godine, i to je delo istaknutog pravnika i književnika Jovana Hadžića, koji se često potpisivao pod pseudonimom Miloš Svetić, rođen 1799. umro 1869. Bavio se i književnošću, a građanski zakonik je akt koji je trajao nekih 100 godina i on je bio protivnik reforme Vuka Stefanovića Karadžića. Vuk Stefanović Karadžić i on su vodili polemiku, prepisku koja je trajala 10 godina. Na kraju je Vukov pravopis triumfovao i 1868. u službenoj upotrebi u tadašnjoj srpskoj državi. Jovan Hadžić je pisao neka književna dela, a kad već govorim o književnosti, sigurno značajna ličnost je opet Srbin sa područja Habsburške monarhije, to je Jovan Sterija Popović, rođen 1806. živeo do 1856. Poznata njegova dela Rodoljupci, Kirjanja, Pokondirana tikva, značajan je za osnivanje društva srpske slovesnosti, koje će kasnije prerasti u Srpsku kraljevsku akademiju, zatim Narodnog muzeja 1844. godine, a ova 1844. je značajna i po tome što je napisano načrtanje, prvi plan nacionalne i spoljne politike Srbije, autor je Ilija Garašanin. Ako već govorimo o ustavobraniteljima, navešću i neke značajne ličnosti, to je Avram Petronijević, koji je bio i ministar spoljnih poslova i predsjednik vlade, prvi diplomata koga je primio sultan
1833. godine, koji se zalagao za pro-tursku orijentaciju u spoljnoj politici, a bilo je oni koji su smatrali da se vodi samostalna politika. Takav je bio Ilija Garašanin, koji je smatrao da ne treba oslonac ni na Rusiju, ni na Tursku, ni Austriju, mada je on nastojao da se tadašnja država oslanja na Francusku. Načrtanije je trebalo da bude taj plan okupljanja srpskih zemalja kao što je bilo u srednjem veku. Toma Vučić-Perišić, taj istaknuti ustavobranitelj, koji je u početku bio u izvanrednim odnosima sa knezom Milošem, kasnije je došao u zavadu. Vidimo 1844. je organizovao bunu, zbačen je knez Mihajlo Obrenović i on je nastojao da se Karađorđevići ponovo uspostave na srpskom prestolu. Kad kažem ponovo, jer setimo se, Karađorđe je bio predvodnik prvog srpskog ustanka, njegov sin je vodio takvu politiku gde su ustavobranitelji hteli da kreiraju sva dešavanja, a ipak protiv državnog saveta bio je knez Aleksandar I Karađorđević i pokušaj da se Obrenovići vrate na presto bili su 1844. takozvana Katanska buna, zatim za vreme revolucije 1848. i Tenkina zavera 1857. na čijem čelu je bio Stefan Stefanović Tenka. Kad već govorim o ovoj zaveri, knez Aleksandar je naredio da se uhvate zaverenici, oni su mučeni i zbog toga je opozicija protestovala, tražili su oslonac kod Porte, tako da je Porta intervenisala, neki su bili amnestirani, neki su ostali da služe kazne, doduše kazne su nešto smanjene i upravo protiv kneza Aleksandra je ustala opozicija. Sazvana je skupština na Svetog Andreja u decembru 1858. godine. Tu su se istakli liberali, to su bili predstavnici jedne umerene u početku struje koja se zalagala za sopstvenu, samostalnu srpsku politiku, a njihov predvodnik bio je Jevrem Grujić i naravno ustavobranitelji su bili dalje protiv vladavine kneza Aleksandra I Karađorđevića, tako da odlukom Svetoandrejske skupštine iz decembra 1858. zbačen je s vlasti knez Aleksandar I Karađorđević, a na presto je ponovo došao ostareli knez Miloš Obrenović. I evo vidimo, ta vladavina Karađorđevića može se reći da je bila izuzetno značajna. Čuli smo za osnivanje nekih institucija u sferi kulture, privrede i uopšte onaj politički program poznat kao načrtanije. Knez Aleksandar I Karađorđević je najpre otišao kod turskog paše u Beogradsku tvrđavu, a onda je otišao u Austriju. On je umro 1885. godine, rođen je 1806. godine, bio je oženjen Persidom Nenadović iz roda Nenadovića i oni su imali 10 dece. Od toga njihovi sigurno najpoznatiji sinovi bili su Arsen ili Arsenije, jedan veliki junak, vitez, to je bio otac kneza Pavla Karađorđevića, a drugi sin bio je Petar, koji će kasnije postati srpski kralj. Persida Nenadović je organizovala sela po sela i smatra se da je ona pomogla ubice kneza Mihajla Obrenovića 1868. Umrla je 1873. godine.
Evo, dragi posetioci, u najkraćim crtama rekao sam o vladavini ustavobranitelja za vreme čije vladavine i kneza Aleksandra I. Karađorđevića dolazi do osnivanja značajnih institucija, do pomaganja srpskog pokreta ili revolucije u Južnoj Ugarskoj 1848-49. gdje dobrovoljce predvodio Stevan Petrović Knićanin. Eto, nadam se da ste dobro oslušnuli i ovu priču o ustavobraniteljima i knezu Aleksandru I. Karađorđeviću. Hvala na pažnji, živi bili!